my sake, so that I can flourish. I have dignity that I receive from the triune God. And in fact, God goes further. Does not only create me in His image, He does not only send His Son to save me, He sends His Spirit to live in me. As ons na mekaar kyk, as ons jou Heilige Gees is teenwoordig in die kerk, in die wêreld, en op 'n besondere wyse is die Gees in ons elkeen. God is met ons, ja, God is by ons, God is vir ons, maar God is ook in ons. En as Paulus sê, ons moet mekaar lief hê, veral dan mans jou vrou, soos jy jou eie liggaam lief het. Kom daai liefde nie omdat ek altyd oortuig is, my liggaam en ek. Marriage is about faith. The man shall leave his husband and wife. In the days of the Bible, where small towns and people could see the man is not now in the Free State anymore, but in the United States of marriage. Van die Vrystaat na die Verenigde Staat van die huwelik. Dis public, mense trou. En hulle is dan duidelik van exclusive love. So the first B is for public, the E is for exclusive, die man en sy vrou. En ons weet, ons is ook in 'n samelewing waar daar poligamie en Bybelse beoefen is, maar dit gaan daaroor dat ons as Christene steeds sal sê, ons kies vir die monogamie, een man, een vrou. En ons het ook groot agting vir die feit dat ons weet, daar is geliefdes in die LGBTQ+ konteks, en ook daar het ons agting en sensitiviteit. Liefde moet in alle gevalle eksklusieve liefde wees. En dan die tweede P staan vir permanent. Beteken hulle kleef mekaar aan. En hy werk ook wil sê, die intensie van die huwelik is permanentie. Hulle kleef aan mekaar. But we know we live in a broken context. And sometimes, Full video link is in our bio.